Faripi wa turaje kwigarurije imitima y'abahoza n'abakunzi ba hip hop baduteza amatwi bararyohewe ntibavuze byinshi banayobotse fashe buko tagituri gukaba banyanegeye y'abari guhaba kanundi igezweho ubu ngenda budage nkakora ibindeba nabigize imvange bimwe by'abadana ngo bigire iniga bagasina ndende ngo nizamaniga bidangira nabi kandi nyarugenge taramenya neza ikidada arimo sijya mukumbura mpita muvamo n'uburi by'uko najya ukina n'ubwenge mbere y'uko uzajya gukina n'umwenge udufite vision turahabona turi kuzubaza gira rubona mu kibuga hiti yirandagaye umuka ku maso urayiteruye nawakora byinshi bivanze makenge ahangaha ngo abura icyo gusamura rubanda njya mbona rujya runsesa rugena ibyishimo ruhetse mura reka ze nkondebe uruhanga buzumva umurisho paka yiriho mubyina umudiho mwumve muriho bankunda bo bamenye icyerekezo bamaze guteraho icyumvirizo muranohereza imifiririzo n'ibiti zinepa nk'imifariso badogobo tageti n'ikariso badaza badapiza ibihogozo bateye agateba karenge ku kandi bahagatage mu ngoni zanika oya bwira bo baheza budiko na mwana ujya buryangaravo hari benshi rap yateye ibiguma mureke gukopfura aho tubareba bazibyinira ku ruhande bakamanuka bikaraga bazimanuka zikayaga abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande bazibyinira ku ruhande bakamanuka bikaraga bazimanuka zikayaga abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande gira ningo kuze tukinagire jugujugu nk'abari minabire shugurikisha tuze wifubitse rubyiniro rwaharuraridutse muje nahangaha harahanyutse ndazibura amarangamutima yanyu hip hop yongeye yafatishije hakoze ubutisa dushinyirije social media yaraduhumurije tagira internet yarajomeje hahoze kwibamba guteye amarira ntawari kubona hapfumurira gufatisha undi mushya byari gake kabaje ribesha agahinda kegese bagatewe n'ibingo n'ibiziki ugasanga umwana yarafite shate zo kuva mu ndi muntu usirimutse kubera urukundo wafitiye injyana akareka ibyo byose ngo yimurike akaza agasadida mu kibuga ukajya umubona asa nk'ibuguma jya mucanga akaburirwa irengero bimwe wumva ngo ni depresiyo niyo mpamvu ujya kubona umwe waduze ukabona yabuze n'irasiyo ibyari bigoye byarananutse nubwo wenda tutazi icyejo hahatse mutemberezi wabikirurutse yahodaga umutima wuhabutse bijapa mu isura simba polipo bidodo mu ikapu no mu ikarito kwitanaho kabereye amabada ibyo byose turwana no kwisunika na n'ubu twe turakikokobeka mirongo ubu yumva nta guparika twahereye kera ntitwamamaye ibyashe bica ibiti n'amabuye zo ndapa zirashya zibesha uruganda turazinyomoza aho buza gukera niga bazibyinira ku ruhande bakamanuka bikaraga bazimanuka zikayaga abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande bazibyinira ku ruhande bakamanuka bikaraga bazimanuka zikayaga abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande abapiga ku ruhande muri hudu bakoko udupande smartphone yawe yaraguhenze none ngo yishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatech iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga muri Isatech bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira: gukora cyangwa gusimbura bateri, gusimbura screen yangiritse, gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka charger kuri telefone, charging port, gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura. Tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers, chargers, screen protectors, camera protectors. Sanga Isatech ku mbuga nkoranyambaga za Instagram, TikTok na Facebook. Wanaduhamagara kuri 0785 104 091. Aya basi, nyuma ya Falpi mwenyewe tunakomeje na filime yacu bise Watching You cyangwa se ndakureba. Nakubwiye umwana muzi imyaka 18 filime niwemere kuyireba ngarutse kugira ngo nteshe ubwonko bwanyu umutwe. Warabonye filime nka Fake Profile cyangwa se Dark Desire cyangwa se The Unspeakable Sin, Alingo Pictures noti ku filime. Kambi subira makano kantu umwana muzi imyaka 18, please get out. Sohoka. Nawe mubyeyi ugiye kureba ifilime ubona hari umwana mubwiye abasohotse cyangwa se uyizimye utegereza amasaha y'umugoroba ukora iki? Saa 8 za nijoro abana basinziriye wenda ukungana nyiri urugo mwakareba. Aya
dutangira hakora umugezi ari umukobwa muto uri muri isangiza niba uzobasohokana Jene Kunepa n'umukobwa muto mwiza kureba hakurya mugenzi manza ari singo abona hari abandi zimereye neza nakubwiye niba ari umwana mwicaranye mwigizeyo mukobwa ukora aha kureba hakurya mugenzi abona umusore Bogari ariko nawe ari wenyine reba filime nuko tuyitangiye mukobwa ukamureba undi nawe yubika amaso ariko bose bisa nkaho bose nta n'umwe ufite umuntu bari kumwe sarafati ya mbere Excuse me. ihanganira gato Do we know each other? ese twaba tuziranyira I don't think so. ntabwo ariko mbikeka You just look so familiar. ndabona afite ahantu nkuzi tu mukobwa asekamo Tell the woman she looks familiar. ntukajya utereta ubeshya umugore ko ufite ahantu muzi ibyo ni ibintu bya kera bigoswe buriya abakobwa batangiye kubaza bavuga uti arasa ku ntego nyine vuga ikikugenza reka kujya kumbeshya ngo ufite ahantu nkuzi I'm a little out of practice. It's been a while. nakubeshye maze igihe natereta biragoranye pe haciye igihe it's been a while Really? serious okay mukobwa arongera What amuseka you're supposed to say is that rero kamugira inama ikintu bakabaye bwira umukobwa ari wo mu gihura you noticed me bakambwira ati wenda nakumenye from across the muri kino cyumba turimo Couldn't- cyangwa iyi sare here all by myself, ukambwiza ukuri ukambwira ati nandi hano ndi njyenyine nta muntu turi kumwe and that you came over here with one thing on your mind. urangije ukambwira yuko wenda hari intekerezo zakuze mu mutwe n'izihe ntekerezo You're not leaving without me? ukambwira yuko utari butahe tutajyanye abasore muri iki gihe ba open ubwira umukobwa ati sister njyewe ntabwo nataha tutajyanye apana ibyo kuza kumbeshya ngo ndabona afite ahantu nkuzi ibyo ni ibintu by'abanyagukuru bacu bigoswe niko bimera abakobwa muri iki gihe abagabo barabuze aba open akakubwizwa ati wana biravamo n'ibivamo So what's your name? nta musore ngabwira witwa nde umukobwa atangira kumubaza direct witwa nde Craig. nitwa Craig umukobwa azekamo aya What's wrong with Craig? izina ryanjye se ikibazo cye Name? ni izina rya papa Craig ni izina rya kera Oh, I'm sorry. Paul nako ntubifate nabi So, ntacyo bitwaye I feel like I should just be really honest with you. rero Craig ndashaka umbere umunyakuri tureke ibyo kujya kwizima mu magambo I am a little engaged. njye nsa nkaho mfite fiance cyane Yeah. Well, I'd hate to make a dishonest woman out of you. ariko ntabwo nshaka kuza kugufata nk'umugore w'umubeshyi You said kuko ufite fiance I'm an honest woman. none se ubundi ndakubwiye ko mvugisha ukuri wasanga ari impeta nambaye kwirinda abasore ba Kigali nta fiance bwatinze uwo mugoroba ubu ngo umukobwa bari abakobwa bakorera imbere uwo mugoroba umwe bahuye hari ibintu nshaka kwereka hatari inzu dufiteyo abasore bagenzi bacu tujya tugiye guherezamo iyo dufite abakobwa twakoze iki twahuje buriya abazungu hari akantu bafite usanga afite ahantu agenda agakora iki agakodesha inzu yaba afite umuntu bahuje bakaza kujya kuhashumika bari kumwe Craig nta kindi cyabaye yamuzanye ku nyubako yitwa Nest Share ni inyubako usanga umuntu yarakodesha akagato ahantu mu cyaro iyo afite umuntu umva Lina Phillips Me? nagukunze We only just met. abasore kukimubeshya ntabwo wankunze twahuye reka tuhashumike tureke ibintu byo kubeshyana Can we drop the whole acting thing? It's making me jealous. ati udatuma mfuha reka tureke ibintu byo kwakitinga Guess I'm not. nakwiyumvishemo okay I love you too, King. nanjye ndagukunda Kane Curtis kugira ngo turyoshye igikorwa katubyite ko turi mu rukundo nakubwiye niba uri kumwe n'umwana please mubwire abasohotse hari abakobwa muri igihe bazi icyo kintu cyera nabwo ati rero tureke kubeshyana ngo turakundana ahubwo reka tuhashumike uyu mugoroba nuko uwo mugoroba umwe bahuye zahise batahana nawe undebere kumbe shaka filime yajya yatangiye filime yiswe ndakureba watching you iyi ni episode ya mbere kumbe uko bagakubise iryo uwo mugoroba umwe hari kamera muri ya nyubako imwe wa musore akodesha acuramo abakobwa hari kamera yazabarebaga bayise watching you nakubwiye ngo nje kujagaraza ubwonko bwa nyuma y'iminsi myinshi aracyari midhe y'umwita da Premier for real ingenzi cyane aracyari da Premier the one and only bwatinze iminsi yaragiye mugenzi ricuma wa mukobwa Lina Phillips akora hakuno atwara ambulance asa ya mu gitondo iminsi yaragiye ricuma zo gutandukana na wa musore nde
Kane Curtis yarambeje ko twa Craig hano umukobwa ahantu habaye impanuka nkuko muzi abatwazi b'ambulance ahantu hose habaye mugenzi ibyago bagikorera imbere umukobwa ni shoferi atwara ambulance buri bigomba gushaka inzira hasi hejuru inda kumirwa iyo yagenda muri Sansenik na polisi ntiyayifata kuko ibizigiri mu Rwanda ko baramira ubuzima bw'umuturage ntabwo ari ubuzima bw'umuturage ntabwo ari ubuturage bw'umuzima ni ubuzima bw'umuturage sasa abantu batwara ambulance usanga birira amasnacks kuko ntiyabona umwanya wo kujya restaurant. I've just had a lot of practice. Yewe n'imyitozo maze iminsi. I think I need a drink after today. Ntabwo twajya gusangira ko kunywa waza tugasangira. My mate just texted and I saw it. Mwana umuntu tubana n'abarankeneye. Stop to take a breath. Man ntabwo bafata garuko tugasangira se. Hano hari agasore kamutereta bakorana ariko mugenzi Lina nta mwanya bafite. Bwatinze yavuye mu ijobu bafite ngo mugenzi we babana bagomba gura ngo bafite akarori. Bwatinze avuye mu kazi yaje hakuno. I'm such an idiot. She even looks like me. Nabara musenzi mwana mutukusheri wanje tetara nasa nanjye. No, you're way hotter. Ako wowe uri cyo kikumurusha abantu. From the top, tell me everything. Mbambwira buri kimwe. Nick's got his trivia piss up with the boys Mva Nick afite agasura amaze iminsi bakururana. every Tuesday. Buri wa kabiri ajya kureba. And never invites you because God forbid. Tamwe akatajya kwemvita yagiye muri ibyo birori by'abasore. Exactly. Except this time I Noneho know kuri inshuro that Kai's still in Thailand abashitwe bose wari witwa Kai yagiye muri Thailand. and Jono is Jono nawe sick. ararwaye ni inshuti ye. Big. Ndumva bitangiye kumvikana. So I turned on his phone my while he Rero nafashe telefone cyaho nuza app ya My Find My. was sleeping. Next Menya aryamye. parked in Bondi. Nsanga agiye mu gace ka Bondi. Had some chicks play. Yagiye mu rugo rw'agakobwa. Hell yeah. Wagiyeyo cyane. If you're gonna cheat on me, Mva rero n'ubushaka kunca inyuma. at least have some class about it. Mva jya ubanza basi ugenda urabyigoye gukuntu baca inyuma. Asa kano kaje kumurejya mu tujeri wako mugeza agaca inyuma. These girls. Abesha reba umukobwa baryamana. Ugoswe. Match. Inyatsi batanahuye. Match, bitch. Bye, hoes. Karashika yiboroke. He deserves it. Yes. He said to us. Rwose muboroke boroka karashika. Matelefone yankwereke. You know what the best revenge is? Uzi ukuntu wakwihorera? Find the hottest guy in here and take Genda ushaka umusore w'icyuki wa danje, umusore ugaragariza ibogare. him up. Umucyure. I am so sick of it. Mva njye narabirambiwe. The small talk, the ghosting, the mid-sex. Yaba nawe rwose ugira gutya ukabona umusore muzima kamarana iminsi. You know what? It's actually not that much better on my end. Ati njye niyo nama nakujya mwana shaka igisore mutahana bigende neza. You just had that amazing night out with Kane, and I Uribuka igihe wowe uragana Kane. for a fact that the sex was good. Nibwo bakoze sex bwa mbere nawe bikakuneza ku buryo waje ukanabisubiriramo. It was 2 weeks ago. Ariko ibyo ni ibyumweru bibiri bishize. Been kicked down every day. Mva njyewe mbaye ndi wowe najya nshaka umusore twicunde ba buri munsi ku buryo nakwibagiza boyfriend wanjye. How are you? None se umuntu womeze uti? Tired. Ndananiwe mvuye mu kazi. Wedding planning? Urimo urapanga ubukwe se? Every time we put a cap on the numbers, Atuye burukwe utaduhuye. Kane's mom finds like Kane tumaranye iminsi Kane marapanga ko twakora ubukwe ariko Kane mama we buri munsi anyereka abakazi niwe bashyashya. you know, it's like all the other stuff too. Urumva ni byinshi cyane. Tak. Sasa amaze iminsi amenya na Kane ibaze ko bamaranye nk'amezi angana ariko bashaka kuba bakora ubukwe. She might. Nyoko bukwe se murabubuza ndati cyane ni byiza. Maybe. Mana bizabinejeje. Oh, you've got to be shitting. Mana utambwira ko urashiri wanye nimo ndabona. Mazanye n'ibindi byinshi mu kabari. Out her. Mana ibi nabyo ndabirambiwe. Yo, Nick, Nick, what's up? Remember me? uranyibuka? Kabonye boyfriend wako karayagara ngo mugenzi ngo agacinyuma buri munsi. Ni kagenzi kande Kalena. Lina wa musore bahuye cyagiye mu mbari ngo basigaye bahuza. Mugenzi buri abazungu yo bakundanya kenshi bose bakuze harya bahita bapanga kuba baba mu nzu imwe. Hakujya bajya bakodesha amazu abiri atandukanye bagahitamo gutangira gufatanya ubuzima. Wait, where are you? Ana mugenzi Kane basigaye babana. Oh, yeah, they're probably on desk, Judy. Wait. So sick of it. Mugenzi maniga bayiberera no kuri bya video game. Umugabo wanjye wazaza future husband. Urimo akora biki? Piece of shit? Musenzi arimo arantsinda bana. Are you scared? Mugenzi ava yavuye mu kazi. Can you tell your Ni boyfriend? Kane na Lina. I'm Steve. Umva kupa abasore bawe muri kumwe kuri game. Chicks. Nyene mwanya wanjye. Ni sawa ni Axel turimo turavugana. Vaname bya headset. How's Tess? Mana utesi yarameze ate. Stories. She's actually. Mva ni za nkuru zisanzwe. Don't pay me to be single again. Yo tambwa ko njya akabasingo. Axel so ameze ate. I'm excited for his big launch tomorrow. Ati Axel aje afite launch azakora iki application bakoze. Ego. Kandi akeneye ko tuzaba duhari. Mugenzi urukundo zirahari bamaranye iminsi. Barimo barapanga na mariage ngo gusa mama w'uyu musore ngo haruko atajya uza n'uyu mukobwa buri munsi. Sheri ndimo ndabara ukuboko. Yes, I just slept funny. Mva naravunitse. You should be wearing your brace. Wakaba yambara igikomo cyawe bagwaye kwa muganga. And tramadol. Kandi kanywetera amadoro. You haven't been drinking. Right? Wongeye kunywa inzoga Really? gakeya. Mukobwa aje kumurebera imiti abona hani cyandiko.
kinikira Oh, buretse gatoya nothing. nta birenze. Okay, don't get mad. I was just curious. umva ntundakarire nagize amatsiko. Wavuga vana y'urwandiko. Real estate agent. Real estate agent nabagurisha amazu. You got past place valued. Wafashe ahantu sogokuru wanjye yabaga ujya kubarisha agaciro kaho. Buriya abazungu bagiye kugurisha inzu ashaka abantu bambarira agaciro k'ahantu n'inzu zihari kugira ngo abe yagurisha. Kasi umusore ngo agiye kubarisha iwabo kwa sekuru uyu mukobwa. It's barely been 6 months. Hey, haciye amezi 6 sogokuru wanjye apfuye. Been gone almost a year. Oya sheri n'umwaka ugiye kuzura. Lena. Haciye umwaka sogokuru wapfuye. Hey, can we get back to the kissing? Wakomeza ukansoma basi oya mamahoro. Wowe urajya kubarisha iwacu ngujya kugurisha utanambwiye. Mugenzi Lina agenda babaye. Maniga barimo barapanga kubana. Bivuze ngo ibintu byose bisa nkaho bahuje nta kibazo cyaba kirimo. Nibwatinze. Hano hari mushuta mugenzi ngo yitwa ngo Axel ngo afite ngo application ngo ashaka launchinga bagomba kwitabira. Ngo yitwa Forge Fit. Mugenzi mu buryo abantu bakumenyeza gukora siporo nyine afite application ikajya gufasha gukora kitozo uri muhira. Bwatinze. Nabo bagomba kuza kuri launch yiyo app. Abaza munsi mukuru nk'abandi. Look nice. Urasa neza sheri. You said that. Ibyo wabimbwiye. I also said I'm sorry. Ariko nanakwatsa imbabazi sheri bikomeza kurakara. Tujye mu munsi mukuru w'abandi. Bamaranye igihe iminsi baza kwirika bari kumwe. Nakubwiye nebuze kuri kumwe n'umwana iyi filime nyabona. Hey. Bwatinze. Hano dore ya application mugenzi wabo ngo agiye kuba yashyira ahagaragara yitwa Forge Fit cyangwa FF. Hey. Mana nyagasani. Ya bite. This is an app launch or an launch? App launch yabaye nziza kabisa. Claire ari he? Check out the Insta bitches. Mana bari abakobwa bo kuri Instagram, Insta bitches nabo babaje ari benshi. He's you. Mana igatangira hano kubaruta yoga kandi aranarwaye. What do you think? Aba besto bimeze bite? It's you. Ni Tess na Claire ndetse nande na Lina. Wow. Ya mana ni byiza. Thank you. Uyu munsi mwalonche inzira koze. But it's a bloody shit show. Everyone's Mana yishoye mukanya bitangiye gushoya birabire birenze. The app. Sign up as many people as you can. Ati mu downloading ya application mu signing up abantu benshi batandukanye mu ibasharinge mu ibamenyeshe. Hi, cutie. Bite abeza. Kumbe na Axel navayo. Simwana kwambaye ibikote nk'ibyo abasaza. Reka wakintuwe. What is this? All men Ibi are. ni biki Claire? Umugabo wawe wamwambitse ibiki? What's that in your? Bakwaberewe. Come on, Mom. It's a party. Zara wambaye uri muramwe ibiki? Claire, Axel said that. Axel utandega. Circulate. Axel ni umugabo wa nyina wa Kazala. Kiss me. Not the. Sheri oya nta mpamvu yo gusobanira ntangura make up. Baretse gato umwana ntiyemerewe inzoga. Love to. Hi. Hey. Yewe kamujyane gatoya. Aya. Sheri mu minota 10. Go. Ntacyo jyana na mushuti wawe ntacyo mujye gusangira. I'm gonna get a top up. You gonna be okay? Umva wibirakarira muraza kumera neza. Go. Genda muri kumwe n'abandi bakobwa nta kibazo. Uyu mukobwa Lina ni umukobwa n'abakobwa usanga bifitiye akazi kabo utamusanga mu bintu by'amabuwate usanga ari wenyine amasaha yose abari gutekereza akazi. Sasa Axel nta kindi cyabaye azana hakuno maniga we Kane Ready? mwana uraza kubikunda bro we no hakuno ino. Holy shit. Wow mbega studio keza A better you. ati irememo umuntu urenza Forge a better you. You know the boys at the station are gonna have a field day. Ati rwose abasore bo ku masitasiyo menshi bafite field day bari hakuno baraganamo ni ba mushuti na Axel na Kane. You, if you wanted, Mwana uyu akaba ari wowe niba ushaka waza tugafatanya uyu mushinga. take a punt. Mwana shaka icyo ukunda bari cyukora. And you are sitting on a gold mine. Hano waba wicaye ku kirombe kuri gold mine. You take my advice, lead it. Umva inama zanjye mwana. Hari ahantu sogokuru wa Lina ushatse wahagurisha bifasha ate? Didn't go down too well. Uriya mukobwa yamenye ko nshaka kugurisha nagiye kubarisha aho sekuru yaratuye ariko ntabwo yabyakiriye neza. Ah, she'll get over it. Na haraza kubyibagirwa abana. What else has been going on? Nese ubundi bimeze bitasanzwe. Just work. Wedding stuff. Mane nimo ndakora akazi kanjye nimo ndategura ubukwe na Lina. You set a date? Washize itariki se y'umunsi w'ubukwe. Nah, she won't commit to anything. Urumva umugore wanjye ntabwo ara confirma Lina umunsi itariki y'ubukwe. Okay. You're clucky. She's still grieving. Erego umukobwa mugenzi ntabwo ari yakira aracyareza nkaho akirimo aribuka be. Just give her a beat. Banza umuha agahenge abanze yibagirwa iby'urupfu You rw'iwabo. want to spice things up again? Kandi niba uriya mukobwa nawe ubona ibintu akibikomeza cyane mwaba mutandukanye ukagaruka muri apartment yanjye akaba ari ubumaze iminsi. Anyway, to us. Reka tungemo ku bwacu batangira amashoti kandi Axel nako Kane ararwaye batangira ubuyoga. Axel aramubwiye cyangwa se Axel
ati ubaye uri bored wakora iki waza ukaba uri kuri apartment yanjye mu gihe uwo mukobwa atariyakira aramwandikira ati sheri wibuke ko wamubwiye iminota 10 kuba ugarutse abandi batangiye kunywa batangiye gusinda ni Claire ndetse na Tess uyu mukobwa ntago agira ibintu by'agakungu umusanga kurana n'abandi bakobwa ngo bagiye mu bubari iyo avuye mu kazi ko kwitwarira ambulance abari hakuno nta kigara akunda ni Lena Phillips rangije aca mu bandi yiyezera hakuno areba hakuno mugenzi we Tesi yaraye baramuragera ko ashwanye na boyfriend we hano ayibona indi musore akiri abona hakurya ruhari ni munaya muri comptoir ni mutugane azamwa approachinga Self-service, is it? no yabaye self services I got tired of waiting. narambiwe gutegereza nta muntu muri comptoir Can I get you something? nakubona icyo kunywa You know how to make a martini? manjaka Martin cyangwa se Martini I can. nayigukorera ariko cocktail yayo Extra gin, extra. urongamo extra gin extra olives 2 martinis. ubwo ni Martins ebyiri turi bukoresha undi mugabo hakuno What? aha ni atari Oh dear. ndimo ndabareba abandi hari hakurya Looks like they're having fun. n'abana basa n'abari kwishimisha Do it. reka bibere muri ubwo buzima Well, that's tomorrow's problem. ibindi nibasinduka ni ibibazo by'ejo byose birabareba I should spend a bit more time thinking about tomorrow's problems. erega akenshi usanga tubaho dutekereza ibibazo by'ejo every n'ibyo uyu munsi utarabikemura Sometimes not thinking's the point. I see. ariko akenshi urubyiruko rw'iyi minsi kudatekereza niyo ngingo iba ihari So you're one of those guys. Living nawe se nakomeze nk'abo in basore the moment, trust in the universe. babaho ako ka mwanya ibindi bakavuza hagati ibizaba trust in the universe I bet you want a flip phone. waneza telefoni yawe uyu mukobwa ashaka korera imbere amwaka telefoni Actually, have you signed up for the app yet? ariko se application bayishyizemo cyangwa I've been given strict orders. nabonye ifite amabwiriza n'amategeko nganshyiramo imboni y'ijisho arayanilokinga Bigger. Lena Welcome to Forge Fit. urakaza kuri Forge Fit What's your Forge Better You harya witwa witwa Dan Mo date of birth? tariki wavukiyeho March 1988. tariki 30 z'ukwa gatatu 98 I see that. ibyo nabibonye ibindi Right. mubwiraga zodiac site indeshyo 11. hano iyi application igiye gukora imyitozo bavuga tayi yawe bamenye ibintu bazajya bagukoresha Build. wow ukora iki ndubaka Athletic. ndabona rwose ari umusportifu Thanks for noticing. urakoze kumenya ko ndi umusportifu Yeah. ngakira icyo kunywa nagutunganyirije uyu mukobwa akorera imbere afite na fiance barimo barapanga mariage telefone ndaza kuba nyigusubiza bararebana It's alright. oh wow You're a terrible liar. wa mukobwa wari umubeshyi mwiza I mean, it's fine. ntabirenze ariko inzoga iraryoshye uburyo ukoza aga cocktail ni sawa A proper martini needs proper liquor. ati Martin nziza iyo urimo urayikoreye ubwo bwoko bw'iyo nzoga ukenera rikeri nzima Right. Yeah. cyane You know a place? I do know somewhere, atari ko ahantu twayibonera nziza twanywa actually. But it's an 18-hour flight away. ariko byaba ari urugendo rw'amasaha 18 mu ndege niho hantu uzi abaza Martin nziza And you'd need a coat. kandi abantu ni mubukonje bakenera ikote What can we do for 18 hours? nihe ukuri isi umuntu yafata indege y'amasaha 18 Yeah, I'm sure you could think of something. ndakeka hari ikintu utangiye gutekerezaho umuntu mukuru bashaka ko dusangira icupa tukaryoherwa neza twafata indege tukajya ahandi hantu hari abasore baba bari update vuba bahita gukorera imbere nawe You know, it is tempting, abana kusa nkaho ushaka kuncumuza ra but I actually forgot my passport. mu by'ukuri nta na passport nagendanye Well, that's a pity. birababaje ariko nabwo da Please. no wakujyana iwanjye se Coming through. ndabona aje The way of me and nziza na Claire Yes, thanks. mwana mureka mbashimire kuba mwaje Vouch for his mixing skills. uyu musore mwanyaze ku mixing inzoga Not surprised. He's ntago nunguwe good at everything. uyu mutope ubona hano yibogare zizi gutunganya buri kimwe Dan? Lena? bora na Lina I've been staying in our nest share this week doing uyu mugabo asigaye aba muri netshare ni inzu yacu nyine umugabo wanjye some work for us. hari akazi arimo aradukorera sasa iyi kapo ya Axel nabo bafite inzu zitwa netshare nazo bakora iki bajya gukoreramo ibikorwa byabo mu gihe bavuye mu rugo by'abakuru nyine murabyumva Yeah, I'm fine. ariko iyo nzu twarayimutije ni amaze iminsi abamo kuko hari akazi arimo aradukorera Limits. I'm not paying them so I can fetch my. abandi rwose bashaka ko dukomeza gusinda muzo dusindire hakurya sasa Yudani ni umukozi wa Claire na Axel bari ko bamutije inzu yabo You, Lena. nejya agaciro gura nawe Lina
Mana kibono uyu mutipe usa nkaho akuze ari kutuje. You too, Dan. Ndabyiza gura nawe Dan. Ni Dan mo. Mana. Should mingle. Mana ndakeka twahuza. Uyu mukobwa akorera imbere. I think we should mingle. Cyane se cyane. Bwatinze. Wait, what the fuck? Hari watangiye kuvuga nabi. Sasa hakuno uyu yazanye na fiancé we Kane ahita asindira mu birori by'abandi. Nawe ndebere. Axel yamuvanye, Axel niwe nyiri birori na Claire. Cyangwa se Axo. Baraje baterura maniga yasinze Kane. Nimba ari ikintu cyabaza umukobwa mwasohokanye ahantu. Nukujya mu bantu b'abasirimu akabona boyfriend we yasinze yaborewe. Ngani hangane niko bimera. Kandi ugire ijoro ryiza. Karababaye. You know he's on the meds again. He shouldn't even be drinking. Ati areka Axel ubukoza amafite wakabaye ubizi ko inshuti yawe iri ku miti ntabwo akabaye mu inzoga. Yandabizi. Okay. Ntugi nani ugakomeza ubuzima na mucyure si shiri wawe se. Karababaye. Na wampagaso wa Axel. Are you sure this is fine? Urashekana ntacyo ntabwo bikubangamiye. An Uber. Turaza gushaka imodoka iducura. Oya ntacyo. Ngahenjira ndagakingurira. Bana aba gentleman. Akingurira Lina ni Dan. Nawe ndebere. Ukobwa yagiye ababaye, yagiye afite isoni n'ikimwaro n'igisebo. Hey, how's he looking back there? Yewe urabona agaragara ate mu maso, ndabona umutwe inyuma yanjye. Hindukira umurebe ukuntu yaba ameze. Nagararuka. Umukobwa ne bimusebya. Kiniga cyaje kiraborerwa. Really drink this much? Naga cyangwa inzoga nyinshi tangira kumuvuganira. Okay. Kobwa yaje ababaye. Yaje afite agahinda. Maniga n'abagenda atera hijisho. Hari kuraga kanzu ubona kazamutse. Mukobwa abonye Maniga arimo aramwitegereza. Hari abakobwa bazi guteka kanyobwa. Ubundi iki gisore cy'igisizo tuba twazanye nawe atangira kwisexifyinga mu modoka. Urebe? Kumana. Tangira kurerembura. Kumana. Nderega n'umuntu urumva iyi midomo. Yambaye impeta mu ijosi. Gashanete. Umukobwa twaherutse sheri we ari barabwira Axel ati umukobwa buruho mu bw'ibintu by'ubukwe mama nasa nk'ubikwepa. Hari abakobwa bagishaka kuryoshya Kigali. Tangira kuzamura agakwanzu undatwaye. Maniga kwatera hijisho. Nabwenda kuzambaguza ubwonko bwanyu kuri y'inshuro. Tayari. Wako ntacyo wumvamo. Maniga ararangaye. Hey. Habura gato umukobwa akanambara umukandara shwida. Kabwa naye arema aratega kanyobwa. Bwatinze. Ndebere filime sasa. Umukobwa yazanye imboregwa yiwe mugani w'umurundi. Sheri. Buri urukundo ni igitangaza. Arangije. Maniga ntakora. Maniga yirirwa mu rugo kuri bya video game. Maniga nangara aho nawe. Umukobwa araje. Abanza ashyira icyo kurya muri microwave, microonde. Ashyushya no bwa pizza. Man. Uyu mugabo tuzabana usinda gutya. Arimo aramporopoza. Buri abakobwa kugira ngo uciko nta buri mpamvu. Yagiye kubarisha imitungo ya sogokuru wanjye ntaramwaye uburenganzira. Ateri ya mbere. Akiraye ibitekerezo bikure. Ibyo yashyushyaga birashya. Sasa ni bwatinze. Umukobwa yasize boyfriend we mu nzu arasohoka. Arangije aza hakuno. Memunwe haraho yaje arakomanga. Dani arakingura. Yahise yigarura kwa Dani. Bibuka Claire yamubwiye ngo dufite inzu nge n'umugabo wanjye twakodejeje tujya kubonaniramo mu gihe dashaka kwiteza mu rugo. Iyo nzu twayitije Dani ngo abayibamo mu gihe arimo aradukorera akazi. Umukobwa yahise yigemura. Aya. Urumva uriya muntu wasinze kuriya nakinira ijoro yamarira. Kandi ngewe ndi kumva urumva. Ibintu byo gukupa amazi n'umuriro neda. Manshaka atambuka amazi n'umuriro ukore. Rero hari igihe usanga umuriro uri murakora nyeneye kwiki na wasake imfungurira urumva. Tayari.
yatangiye kwisexifyinga bakiri mu modoka asa nk'usedubiza uyu mugabo. Uyu mugabo ni umwubatsi, namwe muzi abantu baba babubatsi nyine nta mufundi ujya uheza, ubundi uyu mufundi urumva. Umukobwa arongera acaho hasi ntahe cyangwa iki kintu ni cyase matama cyangwa hagarutse ku muryango bimwanga mu nda. Warumara we ukomeze nka DJ Bullet uri se matama. Ntacyo wumvamo. Arongera arakata. Umukobwa arangije abonye urugo rye nabwo rugoswe. Nubyo kwifata nka faripi udatekereza udakorera imbere kanzanye mwe kurema imyenda. Byose muzajya mutegereza ko bababwiriza. Hajya mwagonzwe n'inama yahaze kanyanga. Tayari. Fungura umukandara vuba vuba. Boyfriend wanjye ni imbwa y'umusinzi. Nta kintu yakwibwiriza. Abazi yuko nje navuye iwacu nje kugira ngo tunywe kanyanga. Ije yongera bakabura ati kirashurukura. Amagambo nacyo ni make. Hano hari ibintu tawe kongera kujya kubwiriza umugabo. Icyo urumva? Yewe tishas. Eraga mabiza umushaka amazi. Rangije. Nakubwiye in episode ya mbere. After urugaboni rwa Sematama. Urugabo rwikundira icupa. Yihuriye na Dani w'umufundi. Kandi naburi abayede umva atereramo Kigali cyo kurenga. Muramenye kwikorera amatafari. Man. Abayede rero sinza mutani n'abakanishi. Kumbe urumva baby. Umukobwa yatana n'akantu kendani yambaye. Harabana abazi ikintu bashaka muri iyi vision urumva. Umva. Tayari maniga. Ariko na umwana w'umuzi imyaka 18 nababwiye. Kumbe ni bwatiza umukobwa mu gitondo cya kare. Yatashye nta n'inkweto yambaye. Boyfriend watarabyuka. Kumbuka taha. Harimo ari byabaye ijoro ryashize urumva. Nakubwiye umwana w'umuzi imyaka 18 filime. Tayari. Umukobwa yazindutse ataha. Boyfriend yabasigiye babana ataza kubyuka gasanga. Kugera hano. Harimo ari byabaye ijoro ryashize. Aka filime ngatuye Hasani makanika Mawaya urumva Hasani Mawaya. Tayari. Ubu nabizi Hasani hari nawe arenda kwirukanga nikara. Mukobwa ageze aha yumva ari muri flashing aravuga twabiri kose boyfriend wanyasanga ari muri dushe aribwa kibyuka. Lina Kane yatangiye guhamagara umukobwa. Kobwa vanamo imyenda niyo yari yambaye ejo bajya mu birori vuba vuba acunguza uburyo umwete. Uko Kane yamaruka umukobwa afata agapira ndaza kumubeshya ko yari afite ibihangova. Tayare ari munyamunya maniga kugera hano. Yewe ntagaze umukobwa ataharaye. Sheri nibiki? I woke up, I didn't see you there. Sheri nakangutse naryamye mu ntebe sinakubona. What's going on? I just had to take the bins out. Yewe nayo maze kujyana ibishingwe hanze. Oh, shit. Mwanda ban? Sorry, I meant to when I got home. Yewe mbabare rwose sinzi ukuntu natashye. It's okay. Ntacyo Sheri. Hey, come here. Ngangu nano Sheri. Arangije ahobera maniga. Good morning. Mana nkunda uburyo buri guhumura mu gitondo. Ko umukobwa ari maribuka. Gross. Oya Sheri. I stink. Ndimo ndanuka. Kamaze njye gukaraba. Listen, Aze kuri muramu. Mbabarire kubw'ibyabaye ijoro ryashize nasinze nguteza abantu. 1 minute I'm fine, and then the next, Nari meze neza umuntu tumwe. react. Undi mwanya rwose nakoze ibintu bitari byiza. When you react. Nanjye ntabwo mbikunda iyo sinze. Yeah, I remember. Ndabyibuka. Ntabwo bikwiye. It's okay. Mbabarire ntacyo bitwaye Sheri. Mukobwa nawe ahavuye. Avuye kwikemurira akabazo. Can I grab the ring? Ariko mbere ko nibagirwa impeta yawiriye. Kumbe umukobwa yari yambaye impeta n'ijosi. Sanete bayitaye. Urusha ikirikiza. Claire's gonna hook me up with a mate of hers. Urabona iyo meta nayi nakubwiye ngo wambare mu ijosi yari yanyogokuru wanjye niyo nshaka ko nzagupropose ariko ndashaka ngende bayihanagure bayipolishing cyangwa se bayikeshe muri bijuteri.
I think I left it in my locker. ndakeka nayisize kuri loka yo ku kazi kumbe yarayambaye cyagiye ajya gura na Dani. Oya utabwira mama wanjye ko ariko wayibuze sibyo nta kibazo. Text me the Buriya abazungu bafite umuco wo kuntu umusore usanga nyirakuru yaramuhaye impeta ati niyo sogokuru wawe yampropoje nawe ariyo uzakoresha upropoza nawe akazayiha umwana we gutyo bari impeta ariko za original usanga ari diyama cyangwa zahabu. place. I'll drop it off after. Umva ninjya ku kazi naza kwitora muri loka yanjye aho mbika ibikoresho byanjye byo ku kazi nongera inyambare. Nibwatinze umukobwa mbere yuko aca ku kazi yasubiye hehe yagiye kwa Dan. Aza hakuno arebe ko yakura impeta sasa reka impeta zibinduka impeta filime yagiye yatangira. Impeta aziko yaje kwa Dan ayambaye mu ijosi ariko ntazi ngo impeta imeyenda wapi. Kumba hano harimo agafunguzo nizanzu zitwa Nest Share. Za hakuno command banza zamuka hejuru ahantu hose kakubitiwe urumva twa hano no twahereye urumva tuzamuka mu cyumba hana amashoka ni bana yahinduye. Dani nawe yagiye mu kazi ke umukobwa za hakuno bana amakuvurori impeta reka izinduka impeta sasi reka impeta iziri koroze aya anda iyi meta iza wapi iyi meta iriko wapi iyi meta ihindutse impeta kubwa kwireba ureba ukuntu ukora akantu k'ijoro rimwe ugatangira gusemeka guhumeka amasigamana ngo biryoha biryanaza munsi y'igitanda. Nababwiye ngo ngiye kuzambaguza ubwonko bwanyu. Umukobwa aca akazi inzu yose amenani itara. Umukobwa mwanda mena itara ry'abandi. Iyi nzu ni ya Dan ni ya Claire n'umugabo we Axel ariko bayitije Dan nk'umukozi wabo aba yirimo mu gihe arimo arabubakira. Umukobwa araha itara rimenetse itara ry'abandi mennye. Umukobwa kureba neza mu itara arebye neza areba ku itara ryari mu cyumba ahantu baraye hano ku itara hari hariho agakamera urebe filime sasa kumbe icyumba baraye bicundeberamo imanda ku itara hari hariho kamera. Umukobwa ibyo bakoze byose ijoro ryashize hari uwabikameraga. Nakubwiye filime yagiye yatangira nebwatinze hamagaye Dani aza kubimwereka. Mana nyagasani dore bose ngo barumirwa. I know what you must be thinking. Ndabizi ibyo ushaka kubona I uratekereza. promise you, I had no idea. Ndagusezeranya ntabwo nagutega kamera nanjye sinazi ko hano harimo kamera. I'm just supposed to believe that. None kuva ko ibyo bintu urimo urambwira nabyizera zagatore wayinteze. I don't even know you. Wa mugabo yeriganya ntabwo nkuzi. I don't know you either. Nanjye ntabwo nkuzi iyo twahuye by'ijoro rimwe karakubitwa ntabirenze. Hanyuma sasa uyu mukobwa yari afite na mariage arimo arategura na boyfriend we. Did you look for more? Harandi waba wasatse se? Well, I mean, no, Oya nahandi hantu nashatse. Katureba ubwo ko nahandi hantu hari kamera. Buriya hari ama application usanga amafone y'abantu agenda akatunga ahantu. Reflections. Hano ahantu hose ubona akaruka ka reflection kagarura umuntu araga kamera. Turebe inzu yose ko nahandi hantu hesta ya makamera. Barangije hano kuri vandarateri. Barebe ko nahandi hantu habari kamera. Barabwa buntu bwanuza bwa smoke detector. Hari utuntu bashyira mu mazu haza nk'umwotsi cyangwa se inzu yabiye kagahita kavuza za alarm. Katurebe kuri smoke detector ndabona akantu k'umukara. Iyi nzu ni Axel na Claire bavanayo ka smoke detector. Urebe Dani agacomoramo kureba indani. Kumba ni ndani muri smoke detector harimo akajyana amajwi n'amashusho. Harimo kamera n'ubu transmitter bw'amajwi. Ndapfuye. Iyi nzu yuzuye imbwa ya kamera. Where are you going? Yeah, urimo urajya. So in class. Ye kureba Axel na Claire. Fucking answers. Bame ibisubizo. Know that it's them. Well, this is Na ubizi karibu. Hano hantu nahabi inzu ni yabo. simplest explanation is Nyeneye ko bama ubusobanuro runaka. Right. Bagira icyo bambwira. People. well, plenty of Bari abantu n'abantu beza. people do messed up things. Abo vuga ngo n'abantu beza usanga aribo bakunda ibintu by'amafuti nk'ibi ngibi rero. Please. Hey. Umva Dan. They're my... Umva Dan. I'm begging you. Ndakwinjiza bari abantu inshuti zanjye kandi inshuti z'umugabo wanjye. Aren't you furious? Ase nta nubwo ufite amatsiko.
Who knows what they've seen, what they've bashobora kuba banatubonye bafite n'amafuta yandi banayabitse. done with the footage? Okay, you make Uribaza bazakoresha ariya mashusho. making a lot of assumptions. Erega urimo avuga ibyo ngibyo ntabwo uzwi nyabwo atangiye kuyaga undi majana ni nk'ijana. This will blow up my life. Ibi bintu biraza kunyangiriza ubuzima. Please. Undebere ukora umuntu arya gatunda kakazamuhindura ikiriki ibuye. Just give Yari yagatunda none agatunda gahindutse iki? Intosho. me time to think. Umva mu mwanya wo gutekereza. Wihubu kujya kubwira Axel n'umugore we Claire bubiretse. Nibwatinze umukobwa aza hakuno. Sasa dore umuntu arayaga mu bwonko. Urebe ukuntu umuntu ayaga. Dani aramubwira ati kajya kwaza Claire na Axel ese izi kamera bazitegeyemo iki? Ese hari ibisubizo bampa? Uyu ngo aracyuha umutwe. N'ubundi abo bantu ni inshuti z'umugabo yahabuze gato bari banamugonze. Arabiza Axel abonye ayo mashusho yahita yahereza nde Kane. Bwatinze umukobwa dore ngo arataha. Niyigeze ajya no mu kazi. Yirirwanye nande na Dani. Aya. Sawa sawa. Yatashye afite urwikekwe. Reba icyo bita inzikekwe. Okay. Ndabona atashye ndamubaza. Ataha umugabo avugana n'umuntu avuga ati ndaje mubazi. Who's that? Sheru uwo yarindi. Reba urwikekwe mu maso y'umukobwa. Ni Axel. Ubwoba. Maniga. Sheru ngwino hano. Umukobwa afite urwikekwe. You look exhausted. Hasi ko umuntu unaniwe. Long day. Sheru wari umunsi muremure ariko aravuga atavuga. What did Axe want? Axel subundi yashakaga iki? We're gonna go up to Paws tomorrow. Ejo tuzajya kwa sogokuru wawe. Get ready for fire season. Just Kugira ngo tujye mu cyitwa fire season tugende tumare iminsi mike. It's his idea. Yana cyari igitekerezo cya Axel n'umugore we nawe barashaka ko tujyana. Maybe get a pub feed, like a day of it. Dupakira ibyo kurya twitunganye imyenda. No good? Tugiye kwa bari season yitwa fire season muri ikora nyine muri nka couple ebyiri mukajya ahantu bakajya kuruhukira ahantu kure y'umujyi. no, it's just I Ntabwo bikishimye se oya. just thought maybe we could chill. None se sheri wahareza tukigumira hano mu rugo Axel kutujyana na couple. Hey, why don't we all go? Oya sheri oya tugomba kugenda. Me, Axe, Claire. Ni njyewe nawe na Axel n'umugore we Claire. Umudamu afite urwikekwe. Don't they have Zara this weekend? They could None se umwana wabo Zara arabariye muri iyi weekend. swap with her dad. Aho urumva arajya kwa sekuru. It'll be great. Biraza kuba ari byiza tureka tujyeyo. Yeah, I just Urumva njyewe like the place is such a mess. hano hantu haraho harasa nabi no kwa sogokuru wanjye ntabwo atunganyije. Yeah, so yeah. Erega nibyo dushaka no kujya ahantu hajagaraye ntabwo turashaka tuve muri buno buzima tubamo bwa buri munsi bw'ahantu hasa neza twigiriye mu cyaro aho sogokuru wawe yabaga bari tujya kuruhukira. Kanongere muhamagare mu bya dukonfirime. Bagatinze. Ndebere. Bagatinze arabafashe imodoka berekeza he? Nyungwe. Hiryiyo. Muko umuntu yava Kigali akajya iyo za Gihara. Gihara naho ni hafi y'umujyi ariko. Nabishenye ni hafi y'umujyi. Akajya mbari. Bafashe n'imodoka ya company ya Forge Fit. Forge Better You. Bazano ni kapo ebyiri, ni Claire na Axel ndetse nande na Kane na Lina. Baza osekuru umukobwa yarari hamwe nuza yabarishaga agaciro kaho Kane niho ngo baje gukora iki gukampinga iminsi mikeya. Alright, welcome guys. Sorry, it's a little bit dusty. Arajagaraye nta masuka aherutse kuhakorerwa. Give us a hand, Axe. Axe ngwino mubufasha. Urebe filime. Sasa yabona umugabo ajyanye na Axel. Agira makicekwe. Inzu bafatiyemo akavideo ni yaba ngaba. Mana. Cute. Bega ahantu hanyu kuntu hari heza. Wow. Arimo arasekwe. Uyu ni mama wawe. Yeah. Yego. That's first day of school. Aho ngaho wari umunsi wa mbere ngiye ku ishuri. Good days. Wayo hari imwe mu minsi myiza nejeje mama. She's beautiful. Mama ni myiza. Araseka ziko mama wenye video yiwe. Ntazi niba baranayibonye, ntazi niba wateze kamera. Ariko urwikekwe n'urujya ruburi yoko bafite ikintu wakoze. Itunda ryabaye ibuye. Bari yagatunda kumbe dore zindi kapoko zishimye. Axel na Claire yaho ko basomana uyu mutima uramurya. Hey, you okay? Sheri umeze neza cyane sheri. Please. Akira ujyane ibirahure ndaje dukora iki? Dusuke. valued. Hada ngoma namwese musanga ibitekerezo biri kuri. Yewe naga unafite kugurisha hano hantu. Ni kapo. Or use it as equity like we did with our nest share apartment. Ariko hano hantu rwose ushatse wagira ngira nyubako ya nest share. Mukajya muhaza n'umugabo wawe. Okay. Yewe na ibintu byo kugurisha ni risk ndende. All I'm saying is it's a liability to keep it empty. Ariko ntacyo biba bimaze gufata ahantu nk'aha hadatuwe n'umuntu kagumisha aho ngaho. Wahagurisha cyangwa se
Or a Frogger. mukajya mubona akodesha A what? ngo On TikTok? ntabwo ujya ubona bitwa abafloga kuri TikTok Eye in her ceiling. hari abantu usanga rwose afite nk'inzu akayikodesha abantu And everything. baraganiramo cyo nakira hakuno umwe To watch. ati twebwe akenshi hari ibintu dukora ariko akenshi dukunda kureba bavuze ijambo dukunda kureba uyu mukobwa yikangamo Gross. No. yaba ari byiza ariko Things nowadays. Yeah. ati ariko muri iyi minsi abantu baryoherwa n'amashusho babona kenshi Don't yuck someone's yum. kera rata sibyo rata cyane barisomana uko basomana arakana naze matwe dukunda kureba ibikorwa runaka mana asheruriye igitangazo afite Speaking of ubwikekwe Oh. mu gihe tukirimo turavuga ibyo nari mfite agatekerezo hano hari uwagendanye urumogi rwe AKA the good stuff. ati bahita good stuff Herbal supplements. bakoramo imiti Brats. I've learnt my lesson. niba ndi bukoreshe nk'abo mpimira umuti wanjye Take care of you. bakiri aho Won't we, Lena? dore dani ngo arandikira Lina ati hari amakuru waba ufite ku bintu byabaye Yeah. ya Lina nindi ntacyo Unplugging. It's just checking. yewe ubika telefoni bana oya ni ku kazi baba ama notification Up outside, okay? turacomera hanze turacomera he Lina narabyitaye ibintu byo gucoma bari kuvuga wafite urwikekwe hari abaje hano gutora inkwi n'ubundi ni fire season Lina ntabwo umutima uri hamwe inzu yagiye kugakubitiramo ni Yaxel na Claire batije umukozi wabo Dani ububakira akiri aha Dani ati wareka tukavugana akantu witoko Listen, sorry. akiri aho Couldn't help myself. ntabwo nari bwifashe ariko ntacyo Go to the valley. nari ndimo nafotora igishanga That view. hano hari view nziza yeba mwaramwe muze mudufasha gutora inkwi Let's get this party started. reka tujye gutangira ikirori byiza cyane mfite urwikekwe amasaha yo gucoma ageze ku mugoroba New range. iyi niyo range kabisa umuntu akeneye Care. urabona urumogi barukoramo ibinini skin care ama bleaches God. Lena, brainwave. urumva ikora nka brain wave Here. You reckon? aha mwaza kurera hano mariage Love here. You just need to spruce hano up. hantu njye nahishimiye rwose mwanahakorera hano umuntu yanyu nyuma y'ubukwe Fairy lights. bababwira ubukwe nawe afite urwikekwe azi ko babonye akavidewo ke Obviously, but yeah. mukibera hano hafi n'igishanga hano hantu ni sawa Mum was dead set on a proper venue, but mama arimo aramubwira ngo twajya ahandi hantu hari heza hatari ahantu hapfa umusaza yapfiriye be pretty intimate. urumva atari byo sheri I have 300 cousins. mama wese uramubwira ngo ufite abakazini bawe 300 All right, cheaper. okay sawa And then when you do that, you could put it on Nest Share. none se basi na hano hantu mutahatura mwaza gukodesha za nzu ka nest share mukayishyura hani muntu yanyu Put a rustic ghetto. none se kuki mwaza kodesha That shit up. urumva ziriya nzu za nest share ni inzu iyo mufite kapo nk'iyo mufite abana bamaze gukura mudashaka gukora ibyo mukorera mu rugo muzayikodesha mukajya muyijyamo Claire's right though. urumva bari sawa Put cyane it up a bit. urumva Claire sinzi uko mwe mubyumva namwe Idea. cyane igitekerezo kibira Gonna do all that with your wrist, are you? ati rwose ibyo ntabwo twabitekereza utarakira ukuboko kwawe kurakurya Maybe find a local. wenda banashaka n'ibindi ahandi hasanzwe Dan, he's the best. ariko mwabwira Dani hano hantu yaza akaba avugururira ni umwe mu bantu bakora ku majansiye barenze He's fine. bavuze Dani yikangamo Should I know ngo azavugurura hano mu cyaro namara kuhavugurura bazaza bakoreye hani muntu yabo who that is? Yeah. byaba ari sawa se cyane From the party. bavuze Dani Kireya yikangamo Mate, I don't remember a damn. Dani njye ntabwo mwibukane ngo niwe wantwaye imuhira Leaving town? ye numvishe ko ashobora kuba agiye kuva mu mujyi Give him a reason to stay. erega Dani niba agiye no kuva mu mujyi wamuha impamvu ituma aguma mu mujyi si akazi mwamuha se Him crash here. mumuha amafaranga kandi azabaca make ni umukozi wacu Dina ntabwo abyumva manimero z'uwo Dani manimero ze No, I'll get it. ntacyo kanjye zivane muri fone y'uyu mugore You sure? kangende What's your pin? harya pini yawe ni iyihe 1408. 1408 ahita profitiraho arebe muri telefoni yande ya Claire arebe ko nta mashusho yaba arimo urebe filime aza hakuno n'ubundi inzu baryamaniyemo na Dani y'uyu mudamu n'umugabo we aza muri telefoni ya Claire amubwiye pini kugira ngo avanemo nimero za Dani kandi koko uyu mukobwa arazifite ariko yanze kubivuga aravuga ngo aza arebe nimero abanza kuza hano mu mavideo arascrollinga yinjira mu mavideo agenda amanuka arebe ko ari video ye yabirimo video ye gakubitwa nande na Dani Moa sasa no telefone za iPhone hari zifitemo uburyo uhisha amafoto ndetse nayo umaze gusiba ahantu ajya muri hidden view album password bayimubwiye
1408 agize gutya hari amavideo yaguyeho urebe muri telefoni y'umugore kumbe muri telefoni y'umugore harimo andi mashusho yicundeba n'umugabo we Axel. Uyu mudamu nawe asa nkaho ari amashusho ari muri telefone ye aryamana n'umugabo we akora sex n'umugabo we. Abonye umudamu aje yewe nebe iki bijya mbere nari nyene akaru rouge bezo ajyane rouge bezo libam rabero rabero. I'm so glad we're finally doing this. Mana biraneje ko nyuma na nyuma turimo turabikora. Gives us a chance to get to know each other a little better. Ubebe bayigiza amahirwe nyine nayo tukamenya nabigiye kure. Uyu mudamu naye afite amashusho yafashe umugabo w'umugabo niba yazi simbizi ariko ayo mashusho ari muri telefone y'umudamu. Ariko mu video ahishwe na video ye abonyemo. Aren't you beautiful? Mana uri umukobwa mwiza. Ngaho kanyane telefone yanjye. Yaraje kuramo nimero za Dani. We ahita yirebera ibindi. Bwatinze. Amasaha zirisunika. Bwaragiye buraci umukobwa nigeze aryama ijoro ryose. Yari akanuye nk'igihore. Ntabyo gusinzira akanuye nk'ubupyisi. Muri impyisi ntabwo igihumbye. Niyo yabiryamye. Impyisi ihumbye rimwe mu mezi 6 ariko ihumbije wajya ni isasu jya kumva ngo pa. Ubwo ihumbije rimwe. Umukobwa yarabyutse ajya mu gasiporo. Arebe ko yakwimara stress ariko ko yirukanka cyane. Ibitekerezo biri ahandi. Ya mu gasiporo k'igitondo siporo arayikorana imijinya, siporo arayikorana n'ubundi ariko siporo hari ukuntu ukora siporo nawe udatuje muri wowe. Ntabwo siporo ikagukora. Hey. Aya. Dore cyo bita urwikekwe. Yaryamanye n'umukozi w'abandi. Aryamana n'umukozi w'inshuti ze n'umugabo we. None afite urwikekwe ko bashaka ko video barayibonye. Komana. Aga gatunda nariye. Umara agiye guhinduka inonsho komana. Hey. Narabwiye ngo Sankara zajya ninda ariko zajya bata batuntu tw'ubwenge. Haraho yahamagaye. Hey, Tess, leave a message. Beta Tess siga ubutumwa. Kumbe yahamagaye mu Tess. Yewe ni jewe. I think I really fucked up. Mwana Tess naraburije. Yahamagaye mu besto. Ni bibi cyane, it's bad. Yeah, I don't know, can you just call me back? Ba sinzi cyo nakora nibi nubona umwanya umamagare tuvugane. Uriya muri Yesu uzatunga inshuti magara. Uzatunge besto. Ya nshuti igura imodoka ukumva ko iyo modoka ari yawe, yagura umwenda ukumva ko ari uwawe, wagira ikibazo akumva ko ikibazo ari icyawe n'akari iki. Izo nshuti nizo dukenera muri Yesu nuko tuzibura. Yamagaye Tess ati mwana naraburije Tess. Don't keep this in there. Benebikira uko yakavuye mu kitozo. Yewe. How was your run? I was wondering where you got to. Ku sport zazimeze. Kumbe Dani umugabo yamwamagaye yatangiye gukora amasuku. So you remember what we decided? Seri ntabwo wibuka ibintu twafashe umwanzuro se. Yeah. Ntabwo byibuka. We don't know when we're going to be back up again. I thought maybe. Ntabwo tuzi ngo tuzagaruka none ryari. Get Dan to come and have a look at things. Niyo mpamvu nahamagaye uyu mukozi wo kwishansiye Dani azatunganya inyubako yasogoko wawe. If it was up to me, I really wouldn't do too much. Just rwose byose biri mu nshingano zanjye nahamagaye na Bakleya ntabwo ndibukore byinshi cyane. This is beautiful. Ariko hano hanyu ni heza. Sasa baraziranye ariko yigize ngaho bataziranye. You're talking yourself out of a job, mate. Nani muravuga nk'umuntu uri mu kazi. Look what we found. Reba ibintu twabonye. Yeah, this is really not. Ibintu ntabwo ari byiza inzu yaratangiye gutora uruhumbu izi mbaho zaramunzwe. Sure. Where's Ax and Claire? None se Axel na Claire bari. They went out for coffee. I'm just going to go. Barimo baratunganya coffee hakurya. Mind your step. Hari turangiye gutora mu cyumba. Nah, it's fine. Thank you. Reka ndaje kangaruke mu kanya. Asiga Dani na Lina hakurya. Wagisenzura gukora icyano. Sorry, I assume this was your idea. Ni umugabo yamamaga cyane igitekerezo cyawe. I would have texted you back if it was. Nakabaye nakwandiki wa rusenzi. You can't just rock up. Ntabwo akabaye hano warundu. Ndabizi. What's wrong with you? Hafu ikibazo umutwe wa mugabo. You're right. Ibyo vuga ni ukuri. I'm sorry. Kandi mbabarire. Leave. You're right. Vanu ugende. No, I mean, you should go. Ndavuze ngo bugenda utagaruka simbucakana. Just move on and forget this happened. Kandi wibagirwe ibintu byabaye hagati yanjye nawe. I'm not going anywhere until I find out who did this to us. Ntabwo reka nanjye nagenda naramenya ngo niba dufashe video. Urumva njye napfa kugenda gutyo gusa nzi ko hari umuntu adufashe video.
ngo baba dufashe video. Dad, there is no us. Nje nawe ntabwo twigeze tunabaho, there is no us. Nje nta nubwo rigeze menyana nawe. Akira hakuno. Mbere ko nibagirwa impeta yawe wayitaye mu rugo. Mana shimwe, Mana himbazwe. Yarabeshye umugabo ko yibitse yasize ku kazi. Where was it? Wariri hehese, yari impande y'igitanda ahita atsimba muri kora. What do we reckon? Gahunda yikurikiraniye rero. Yeah. Yeah, mukomeze mwatunganye. We can start tomorrow. Yareka tuzatangiye rwose gukora akazi neza ahantu hatunganye. Urebe filime saza. Areka afite urwikekwe. Yewe mu musada. Bwatinze amasaha 10. Sasa ni bwatinze abagiye mu cyaro byabaye ngombwa ko bakora iki? Bagaruka kejeri. Bagaruka itawuni. Bari barajyanye muno bufurigo butoya akaba karimo umubyeri iki niki. Kugera muhira. I really love you know that? Nisheri ndagukunda cyane urabizi. Naye ndagukunda. Bogare nangaza umukobwa akora iki? Ibya kumugoroba ndabitunganya ndate nta kibazo. Kobwa araha. Telefone irasona. Kumba telefoni yanditswe na message na nimero atazi ngo ndimo ndakureba, I'm watching you. Filime yiswe watching you, ndimo ndakureba. Ninde unyandikiye message nimero nayo mfitemo. Urebe arongera arandika. Amwohereza agace ka video yari ryajoro ari kumwe nande na wa mupagasi Dani. Uyu mukobwa afite ubukwe mu minsi mike. Amwaka video ahagaranye nande na fiancé we. Abitsimba telefone ndapfuye ahawe video na nimero atazi. Umeze neza sheri. Meze neza ariko si meze neza kuko iyi video mbonye bamuhaye agace ka video. Nababwiye nagarutse gukinira ku bwonko bwanyu papa. Umwite Mideya inkotanyi cyane, the premier for real. Hasta la vista nabakunda cyane. Ne bitandatu ukwezi na 2 ku cyumweru ni wa ejatu akadomo Egita akadomo net, the premier for real. Aho usanga filime za Junior GT, the premier Sakara ndetse na Dira ni Kabaka bebe. Aya